Mayam Krumzari, Impact News Game, Manung Hutna Cake Thokchom Tara Noxeri. Nasiki Manung Hutna Tamzari topic as a Diana Harness Skingy Matangani, Lunina, Hariba, topic as the Kanana Gidamakta, Langshin Video Casing a sea, I get the University was a Ranjan spokesperson, BJP Manipur Pradesh was Ranjan Ranjan Tara Noxeri. Lunina, guessing may the Langshin Video say, join Divan Committee of Appointment under Diana Harness Skim Manipurgi. General Secretary M. Sanjit Meitei was a Sanjit Pusu, Nasiki Manung, Tramnoxi, Lunina. Extreme right Telebiriba was a editor Hueyen Lanpao, Manipuri, and the Meitei make edition was a Hemanta Kumar, Ningomba was a Hemanta Pusu, Tramnoxi. Ahamada, Hosiki, Laxani Pasi, General Secretary was a Sanjita Laxaptare, Hosiki demands Maruina Toriba, committee Tori demand, then harnessing Matanga, Toriba, Mapunga Tami demands Ikari, Ogaduino. I demand the high dream among the Diana Harness give Madam Diketang some not Hijack. Quay Diana Harness is Kimsi, Siri Ibobina, a hand but chief minister or Matamda, man evolist away. Quay 15 Zulungi 15 2002, so the evolist away. Matamdugi Sakari was sent to me crisis like Hibuna evolist away. High Iskimza, Iskimze Amuk Mahaki Matamda, IDC Ibubi Matamda. 16 December 2006 da restored away. Restored over matam da grade 3 amsung grade 4 se koi tabuk sangba yaba adu magi tabuk sangba yaga su limitation se only 5%. 5% haibadi recruitment year du da logo doriba vacancy du gi matu ina 5% ji Diana Harness ki damakta reserve thamba. Admine order thoye adu gi high office OM du da pera number 1 da haibani ko. Adagi adu gi matung da amuk koi gi 5% degi mu 1st April 2011 da OM ama thoye DP na. Haibu OM du gi matu ina koi gi 5% degi 10% increase ore. Adagi latest da koi sorry latest laktri mamang da koi gi amuk 2000 koi gi 12 May 2016 da 12 May 2016 da sine latest ni ko koi gi mamangi Congress sarkar na palingai election gi mamang da 12 May 2016 da order ma thoye order du na haisna one time measure oina 10% degi 20% da one time measure oina 10% degi 20% oina Diana Harness ki damakta lairiba vacancy department na low duriba vacancy do sising adu degi 20% ji Diana Harness ki reserve thambadabane order ma thoye haiba 2016 gi OM si Harris reserve thambadami tawdabu 2000 haiba thatar ki matampi thataruk si ki manung sida proposal di submit tawu yani haina aduga thataruk si loiraba matung dadi masagi 20% do 10% da decrease tawni haiba 2011 da thokwa 10% gi norm so sanagani haibni asida 2016 gi sida OM da policy proposal du di thataruk ki manung da submission tawu haibani aduga magi adugi matung da proposal lakpasing du di 20% norm so sanaroi haibani 10% handani haibani sida ma 2016 da magi either ga hydra gazu madu the imply to holise the proposal the thatar ki mung proposal submit to haibani na masana dum masi imply to robani khanga bane aduna adegi mu masi sumai lakpa degi hujik se koi gi anoba BJP sarkar lakpa degi hujik hariba 2016 gi norms to adugi matungina hujik phawda 214 je department taramapan gi 20% norms ki makha da 214 je applicants ji appointment pigre aduga ngasai gi thatru ki manung du da thajilakpa total applicant hujik pending lei je DP da 738 hujik DP da lei aduga hujik khoi gi Manipur gi government gi department khodi makta leiriba hujik applicant masing je total applicant masing je hujik khoi masi aina haijari je chapcha figure mak natraga su approximate ko ai keno chapcha figure du ai pi gi authority mi juna tabnina adu hujik existing leiriba pending je 4022 je hujik lei akoi DP da aduga hujik vacancies na government gi leiriba department khodi makta leiriba vacancies je 11085 si hujik vacancies lei hai aduga hujik maswai akoi gi luxury ba akoi gi hujik akoi gi committee gi demands na sini 214 ji already 2000 20% gi norm da appointment pi grabani na hujik khoi pi dana leiriba tha taruk tu gi manung da proposal submit to hoba nang hoba
कोई एप्लीकेंट 300 738 से मसीदी मिचंग मिखाई नाइदना 200 already 214 जी पीरबनिना मोइगा सब मानना कोई प्रोसेस तौबनी मोइगा सब मानना कोई थाजन बनी अदु तारगदी 738 से सी कोई से मसी थबक हैप्पी यू पीबीयू सीने कोई नो डिमांड तौजी जे मरमदे कोई न गवर्नमेंट हाइजे कंटिन्यूटी ने हायरे अदुरगदी ममांगी सरकार न डिसीजन लोरम तारगजु अदुगी डिसीजन दुगी मतुंगिना 214 जिदी हुजिक पालिबा सरकार से लागा ऑलरेडी अपॉइंटमेंट जी पीग्रबनेबा अदु तारगदी 214 दे अपॉइंटमेंट पीरगा व्हाई नॉट 738 कदुई पीरुदिनोबा अदु कोई पीयू सीनी मरमदी as a citizen of our country we have the same right as these 214 applicants do have. Ma'am, the Indian Constitution the period Article 16 the period equal opportunity की मतंग the Article 14 the equality before law है अदु मोई द समान अब अदु गुंब कनुदी apply तोरगा अकोई की 738 कदुई तोरुद्री बनोबा अदु न सरकार दा इकोई ना chief minister दा memorandum पी गरे cabinet minister सिंग दा याम memorandum पी गरे अदगी chief minister दा अकोई उनजगे ना कोई so many applicants कोई submit तोगरे हौजी फाउंड chief minister ना कोई मसी कोई particular ओइबा कोई दाइन हानेस की कोई तालिबु दिमाजी मतंग उनजहेबे कोई दंगसी बोबा तम कोई पीरप लेत्री अदु अदगी अमना हौजी हौजी कोई की कनो लेरिसे कोई न ताजबदा समाइन ताई मसी वन टाइम मेजर होइना टोटल लेरिबे एप्लीकेशन जे मसी दाइन हानेस लुइस कोई की मसी वन टाइम मेजर होइना पुलप ता लुइसनबे याबा पॉलिसी अमा पुथोकनी हाइबदी कोई आइफेक्टी ताजै अदुबु मसी सबचाबा मासागी अथॉरिटी दे ताब नतबनिना कोई मदुगी मतंग दे कोई हाइनिंग्रे अदुगु हुजिंग सागी आइना हाइजिगी 738 से मसी हुजुजिक डीपी दा एग्जामिन तरोगा एग्जामिन तरो हाइदी 214 दे मोय अपॉइंटमेंट पीगे मतम एग्जामिन तबुदो माइना सब माना एग्जामिन जे तौरगा हुजिक से कोइगी मथंग पीबा होरा अपॉइंटमेंट से पीबा होरा बनेबा अदुगु लाइफ थिबदी कोइगी हुजुजिक पार्लिबा चीफ सेक्रेटरी श्री रासमीना ओरपु मतम दगी हाइरिबा केस से कोइ थिंगन की बनेबा ममांगी डीपी कमिश्नर दी अपॉइंटमेंट पीरमेबा मसी इओ पीरम बे देस से आई हाइजरिक को लेटेस्ट दा कोई फॉरेस्ट की जे 15 May 2017 दा 48 applicants the EOs PA DP na 15 May 2017 se latest ni atai the PA for the technical education ni 6 May 2017 the pyramid the IFCD gi 5 May 2017 the pyramid sumaina ngasai gi anoba sakar gi la ba matam si da siri khoi gi बिरेन लुसिंग सरकार से ला मतम दा हाइरिबा इओ सिंसे हाइरिबा तारीख मे हाइरिबा इन ममांग पंचगी तारीख से 6 April अदगी 5 May 6 May 15 May सिदे इओ से पिरमेबा अदु तागदी अखोय पीदन लेरिबा अखोय जो पीबीनो सिंदा अखोय हाइन मरदी अखोय जे सेंग हायकांदा अखोय जे दाइना हानिस के मणिपुर सरकार ना ngasai के इन ममांग दा हाइजेगिबदो 5% लौनी दा हाइबा 10% लौनी हाइबा अलमाइन ऑर्डर दि थोगा थबक ति स्वा पिरम दबने हापम दबा हापम द मिना मसी फॉर एग्जांपल कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट दा हुजिक टोटल एप्लीकेशन सराउंड 833 लेबा 833 से मतम दुगी लौगिबा मतम तो पासी इबो बिगी मतम द लौगिबा एजुकेशन जे फन्याम लौग्रे लौगिबा सिंग दाइना हानेस की होइना मसी 5% ओरगो सुने लौरिबा वैकेंसी दुगी मतुना 5% दु फजना कोई रिजर्व तोरगा दाइना हानेस की लेबी एप्लीकेशन की लोबिरम तारगदी अदुगी याम ngasi लेरिबी एप्लीकेशन लेमदबसु यायबो अदुना अदगी हुजी कोई दाइना हानेस की ने हुजी कोई ngaijari se सेनाय कांदा कोई एकेडमिक एज हेनबा मयाम यावरे हुजी फाइदगी यामना सिगी मसी मयामना ताबदा आई एग्जांपल उ हाइजरकेबा हुजी एप्लीकेंट अमा माई ममिंग दि पंजरवगे माजी एलडीसी दि अप्लाई तोबनी मागी डेट ऑफ बर्थ से 1965 हुजी 2017 अदुदी मसागी हुजी मसागी सही से 52 इयर्स हुरे दाइना हानेस मा थबक तोंनि ngaijari से अदु मा 52 इयर्स हुरबनेबा सुमाइना ngसाई थबक से स्वा हापक्त्रबनिना कोई हुजिक सबना है एकेडमिक एज मयाम हेनबा यावरबनेबा अदु हुजी कोई आइना हाइजनिंगदी हौजे कोई सिरी कोई बीजेपी सरकार लाए कोई बीजेपी सरकार जे तसेंगना कोई लेरिबा सिगी पेंडिंग मयाम सिंग जे लुइसन बिरबा अदगी अहान बदा कोई 738 से हापिरबा दुदी कोई सिरी बिरेन अमसुंग पालिबा बीजेपी से कोई तसें कोई इसोदुंग कोई लासगनी बंदे कोई हिंगबी लंबी लाइन म बिबी दुरिमनिना तसेंग कोई इसोदुंग लासगनेबो याम नुंगाजे अदो बतांग दा कोई हारिबा मी हंड्रेड रोजारन जन लाखतारे कोई मी 738 वाली है अदगी ममांग दा तोंगान 4022
DP da hojik pending lady hairi adu vacancy na 11,085 lady matang kita tu mamangi government gi asoi basu khoi gi hojiki government na hapiram da process ama laigre namsan laga thambiram ba poram su laigre adu bu ano ba laingak si laingak lon da hojiki dain harness si matang kari kari khana bi ba laire aduga hariba kangbu si gidamakta sotha haura bahai ba tare thabuk phangidra ba aduga laigi da badagi mahut changjage haibani chengna harakanda asi rightful demand le hain di khanje kaino da imung amada ahal lama laitaba aduga imung dagi sak puramba sak thak puramba mi ama lagi matungda madugi mahutto sangjaraga akoi imung ji pujage haibase ai khara maram saba demand oibran khali adubu scheme ji matungina hana leramba continuing process si matungina hoje leiba government sina kari kari step lokho people leire oda khar thambi government ki step sidi aina party dagi haibadi kitang handicap oi aduga chaurak pama isu central government ki institute amada tawrambani na koi kari kari apply tawge ba norm se masimadi koi demand tawgiri ba isin lausing su khangbiram ganen khali government of india ki hujik lady se diet hardness se 5% of the total vacancy ni ado manipur da 5% su tawrame adagi 10% su tawre adagi once for all 20% su tawne lauthome masigi niyom se masi kari haigani namna unstable oiba aduga hoi karigi masi hairi noise background dilai pham thoi akoi matamama downsizing post abolish to gi downsizing ama laigre government ki financial crunch laibadagi then aduga loina na appointment ban sung laithore madugumba mayam duna accumulate tor kanda masa niyom da akoi ki tawhum thokpadu tawramagadi so much of pending ajik thabak pida dana lairiba about 738 aduga total 4022 lei haise leibam thokta bani adumasi hoi sai informally pau amadi panwi gre once for all loisana ba togani ga haibase masi masi ki chap chaba keno sidi ai ngonda di leijadre aduga thoi basigi maramdi ngasai gi matam du da dian harness ki hangi ba post to the as per percentage prescribed by the government of india to se illagadi kesu kaida bani adu manipur gi si hoi khoi hauki ba government ta sai su pamde aduga issue di khoi gi praja da thengnari ba awabadina praja gi awabadu de khoi su feel tawi masi khoi matang chawa da khoi gi je sina hairi ba asumaina favorably khannu ba ya bra haibadu de khoi adu tong inquiry tawjage yam ngai je issue si maram sai haibni ojaimta sena haka da bjp na su haibiri issue si maram sai aduga mamangi government da su yamna kana blame tawdu di khoi tawpoti pamde hai tawbu da pu demand di tawri ba demand si di tasena haka da sai haijabaduni sakhau gi demand ni sena haka da ojaimta kari haibini gi masi keno ne demand nati amarom da haragati khoi lebak sigi constitution na piba hak amani ai phangam thopoduni miyam gi kai thabak tagi thabak torama kanda masi laibak thiba thodo orna tagana masi leigi taganda magi naknaba mioi amada ado su madugi naknaba mioi du kana no habadu rule ama semaga adum lei kana no oibi yage do adu makharu da moida thabak ama piba haibani thabak piba si sunabadi hairaga grade thar ga 4 ga da masali hadi karo mana is officer amana thabak thai pothara kanda mai masana pa do is officer ohengadamne habdi leiti adu su adagi agriculture department da thabak toramaga ma agriculture department ta hakta pini haiba su aidi masi sumdabraina khali adu mo poni asidi adum moi phangam thokpani laibadi phangam thoiba pot si karigino matam sana piba ngamdri se haiba sigi wa usigi kanu si wa humjini aikhoina khangi akhoi dain harness ki akhoi scheme si ki makha si da thabak pibiyo na se thaba si sahi 15 hograba phawda hoje phawda thau phangdo mi mayam yawi tagai mathak mayam yawi ko ai de lakpada paw khara hapiu gaina lakpada 30 phau thengnagre 30 thengnagre aduga 9 phau thengnagre adagi somewhere karim kanda hoi kano dadi hoi ai paina khambada power department or mane adugi ngasagi magi dain harness ki tararamba mi do leihiro makhoi mapa leigidre ahan apoko do leigidre bai mahotu se puraga emong manungi thakadoini na khallaga se thajarame tharma kanda man sidokhraba matam sana nga ma si ba yaure adagi di khara amana ngasagi thabak towi matam si yam thlakta bai tare si mayam ma sum mayam si leiri si kari gino kamai do thorei no haya posini khoina lai khoina hangai wangdi phangam tokpa ma phangan ri si kai gino sinida ado Hueyen cry thole si kai gino sini khoi kange yame ngasagi
ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯃꯒ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤꯗ ꯄꯤꯕ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠꯇꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯍꯟꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯐꯪꯍꯟꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯐꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯠꯂꯨꯅꯤ ꯑꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯂꯥꯎ ꯍꯪꯆꯤꯠ ꯂꯥꯎ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯖꯥꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯦꯁꯤ ꯊꯥꯔꯅꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯑꯍꯟꯁꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭रे ꯃꯥꯏ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯣꯅ ꯊꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯗꯤꯄꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯤꯐꯔ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯅꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯨ ꯁꯨꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯔꯤꯐꯔ ꯇꯧꯖꯥꯅꯤ ꯗꯤꯄꯤꯅ ꯁꯦꯔꯦꯜ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯤ maswai hore ko nuai tabse DP na semi serial lu somgane na khali adagi aina nuai jadu na tai na te ko ina faurisina ngasai gi larik haiba suyawi haitaba suyawi adagi di misam miyam ni akhang ma suyarong wani khang tab suyarong wani dain harness scheme da tharai ba potu da awat pa upa le mayam le me siru da magi di kanogi certificate ma wala me order daga na kayum singnare ha posi lak posi mana sedu lan khala kanda sahi ya ma phok targa le bi yawe lakan da kudak da mangwa da mai telephone number me I hor kan da nangi phadong na se do asuma pot ma nang wale aduma posalo khosalo na haibagi communication tawgi communicate tawi film se sima sole li tabne ba sigi government ki sigumba ason ba haigadra asoi ba haigadra sima de koina dum u fange masi sigi government ki wanati mamang government ki wanati masigi system jima change tawam sange haibadi dine harness ki scheme gi makha sida thari ba mi khoigi thabak tawjage thari singji nangi se thari se maram sai maram chade yani yaro edu phajana ngalingai da haidok pigedabne madu natte sumna kan haido roi sahi mari lekan da amaduna lani lakan da nangi sedu serial da leibani na serial yang chakrani serial dani moi urje serial oliba serial de karam na kan da mana tharai ba dugi serial ne moi olidi yai na ta yadi do file confidential ne thamra bane adu kadi ngasagi mi du na kayam kuina mi gi thajabam leidoi ne mongoda ai asama ai thajabam le kan da ai no ai thau phangadam ni haibagi harau jabam lejari ne man ngasi phangdasu hayeng phangba yai sahi phangba yani phangba yai kaya serial kaya yogre moi yeng serial niko serial asu yogre adu ai gi hundok pirame kai gi no moi sinjat biat tawre sineba laise magi hundok pirame mai makhada le lo kre sineba ad mangon tan le horiba asoi ba haigara che sang wat pagi order daga na maram sa da bagi pot ama le bodu matam sa hodok piram da bodo adugi pot ama anaba ma khoi sta leba sine khoina ngasai gi official singa haigara khoi thobang loi haitare gamen ki thobang loi sing siga khoi gi ngasai gi mathau tari ba tangai phadaba mi duga pau phona base masi se yam gap acho ma lere gap se sat se ha khoina gap se len gom je phadok na nangi poto kano da chi ma wale or na daga handak khanarani kuira roi nang gitu yarani yakiroi singma pot ma yam nakshana na awana tari mung du da khoi mari le na ba official du na telephone ma sa ma to bira hai ba da mi du na ngai ga ba du yeng se ba adu mi du ga official du ga le na ba mari na te ba do government ka le na ba mari oi du ne ba adu dani ngasagi honorable minister biring government si pai hai du se du ne ba adu gi potu ma mari dum tang sagat pa ya bra ha ma ha boy ne yeng haningi adagi ngasagi kanoki khoi sigi nakib mayama yawbudu su magi tangai phadaba kano mai matamni tamam pote na khalasi lai poti akhoi na lai poti lai posi man 5% adagi di 10% 20% matam gi ngasagi kharkana takshalaga na 20% onthokpa sina taba ngasai khoi gi thausil ama sema kanda akhoi yengse hana gi gamen matamda khoi gi election me ada hakhiba mayam do hakhiba dugi madugi 5% natra 10% bu half khibra hai pot ama lai dai na han sida half ga di ai phanayam hapum gane na khali tangai phadana ai mi sanga bukti ai oram gora na khale adu ai hapum ga do mande hapum ga wande hojik so dum ngai re khoi post sama hang matam da post si kanada piduno department de gi khale ba ko si post hang le bani sim hapa yar ne khale le ram ne ba ikhat pato sum na kan da dp na madu poto clearance pi da lu to wi da wa ne ba natragadi khoi mi ma to khra employee ma to khra mai mo to kana kan na kai tharge sinida amadi hangdu natro adubu sahi traum du sum trami trangan natraga sahi kun sum hangan tamagadi kamai to godage ba adudi sigi scheme se kari kanari ge haba pot amala ba miam dane ba adugi khorang bu ne ba laknari se adu sigi scheme si khoi tangai phadabani aduga masi constitution na piba phangam thopani adu phangam thopase maram sana matam sana yahunna badudi gamena mechanism ama tobiro khanama thoksilama torga mieng ama sangbiu haba ay appeal se aham gi na tawjake yam ngai je khoi gi maram saba aduga demand ate haisi magi right ni haibani ozai mantan thambiri se loinena akhoi mamang da so hengnagi bamdi leire 25 May da akhoi matam da hojiki school education gi 173 employees gi list ama thoi makoina hariba list dai ni ujabani masidi tongan ba khoi tongan tongma source gi ujabada
hari basi te yauri si moi document submit tau hai bani document khara wale madu du wale hai dana tonga tonga department ki mix up tor ga yauri adubu yam nungai jadip di 1980 ga 9 da apply tau ba first number 1 oirizi 1989 da apply tau ba misam khawai 1989 ni khuji par di nearly 30 years sujale si matang da akhoi ki oja sanjit laksaningi si samaina tau ba mising ji oparam yaura mani khara phajana yaura mani khali hang sai jo hai bi gre yam thambi gre adumapu masi maksina hekta akhoi laingak sina paikhat pa ngamdaba natra karigumba kudung sada bathok pataki sum delay tau hitara gadi karam ba step sing adi low court satpagi kudung saba laibra karam ba adi akhoi kare haita demand committee si hoina karam step sing laibi makhata na low court su lairi higher authority hoina kari step lobi ning balai mase maswai batang di tasengna khoi gi ai ji for example ai father lagi dabdegi ai dain harness makha thabak tawjege ne darkas thajale en khalasi ko thajal matamda aina masagi dain harness di karam matamda yagani se kanu leite laiba sarkar ji situation jina an sarkar ji magi tawriba thabak mong sina example ni ko ado aina atopa department ai se ye thabak suppose ai ji kanu interview yaudana written test yaudana pass of the thabak se tawrin khalase ba adu ragadi ai somna thajali je ai withdraw tawre ba adum leine ba adu se sa wale hayeng sagi si hujusik su akhoi education department yuina seniority list seme ba seniority list seme da hujusik su haiba seniority 133 eng sa hajegi do adu so many applicants are there si kanu education certificate what pa NOC what pa degi kanu DC report what pa DIC report what pa applicant am yauri ba adu masi kanana tawudabunu haigadi directorate education ki directorate office na haiba XNYZ chinangi document se DC report wale adu ragadi mai ne budget yu du na traga DC du da haiba XYZ ki magi DC report thagalo kawudam ne ba adu gi se thokda ba ne ba kanu na directorate na adu thokbi haga DC digi adigi magi applicant suppose ma zone 3 ni hera se for example applicant se adu adi applicant haiba zone 3 ki jet yu du paupi ga haiba applicant se ma DC report wale adu na DC report se thagala lu haidam ne ba adu matam da ki applicant du na atopo department thabak toragadi ID department thabak tore ma soidran clarify period ne ba adu masi thabak se kana to bidam hairagadi education director ne to budam ne ba adu moi songtong to budam ne ba songtong to budam ne ba adu no hoisu 133 senate list hem se sida hoji simaina koi gi document wat se opam yo opam NOC wat pe yauri adigi doubling chat pe yauri samna have the masi thabak si phajana chum to bigidab se to bidre to kana masi responsibility kana fix to duri ga ga di masi concern minister gi su matam dugi concern minister ni haijam ni ko hoji kinati ko haije adagi director su moina kari haitare from the kanu dagi level a kanu di dealing level dagi masi moina phajana instruction to budam ne masi gi filterization ji phajana to haije instruction to budam ne ba adu yengbo boy masai gi dealing na thagalak po tu sign kok to thole duga hayeng masi gi samna have da khoi education department gi DP da masai gi kanu thajale ba masai gi thatur ki manung de applicant ji sawna 300 nearly 340 mung thajale ba थाजन बसी अमुक DP न नुई किसी यारोई न मुक डायरेक्ट तुम काउंटर पने काउंटर जिने गसाई क्रोनोलॉजिकल लेवल में थार वाइब क्रोनोलॉजिकल मिसअप तो पने है अब सोमे दी गसाई DP कैनो एजुकेशन डायरेक्टर ना गसाई क्रोनोलॉजिकल थार में गसाई लोइन पुलप थाजल ले गसाई एलिजिबल ओइरे ना अदु सोमे दी गसाई क्रो जी दाइन हानि से थबा काम बसु याती है हुजिकती मतमम दे कोई खंगदी को हुजुजिकीदी तसेंग मागी सीनियरिटी लिसे ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द फादर और मदर टू द सेम लेवल मागी सीनियरिटी लिसे अदुगी मतुंगिना गसाई कान में याद्रबनिना गसाई माना फजना मोंगोई ताना गसाई क्रोनोलॉजिकल कनो द थाजलक्ट्रबनिना सोमे DP ने मदुगी प्रोसेस ऑफ याद्रमे अदुगी पोतु मु डायरेक्टर द हंदरे अमुक डायरेक्टर द हंदरे पुजे मदु मुसेनी मदु प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लोनी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लोनी अदमाई तो का हजन विक्टिम न कनाउदी एप्रिका होइबो मसे आइना परमानेंट पीजी एजुकेशन एवरी डिपार्टमेंट सिगी सिचुएशन से सेम नेबो अदो सिगी कनो द लेटेस्ट सुमाइन थो कोई DP ना जुलाई की तांगमरी थोपोनी सिगी ऑर्डर से कमाई तो गे लेटर से टू ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर है सब्जेक्ट ने रिक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन related to dain hani scheme hai sida sigi july tang mari thopu je tang kanu di loi bani ko tang kuthra ma thoi gi manung da thajalu hai bani adu tang kuthra ma thoi gi manung da thajalak du department su opan yawi adegi mu thajalak te mu september tang kunipan bu kuntur bu extend to gi mu adu september gi tang kuntur bu si la extend to bu adu mu thajalak du department yawi ai min ujram ni application kamai to special case win watam kharu pi bi hai
था almost था नहीं पी मतलब था नहीं पी रहे बोलता अदुबोग मतलब खरीद पी भी उन्होंने हाई नहीं आई डिपार्टमेंट पलोरे आई दिखाएंगे अदु सी मसी am hanging at the mole every department ya mole and passing Manipur labor saying the lay saying hide the queen you to Mr. Equitico laying heavily back in that. I think that's Antina Queen Ningomba Kari Hatare system je you saying I can be TV the lake which you don't even ma'am say TV to Winfell. Yamna How many whom period do is 10 time period. Man, I don't victimize you can now we do have me the applicant we do it. I do handaki ay dakhas ay koi father se lagi for example dain han is scheme aduna ta sein ha di ahal lagi di sein ha kan dain han is applicant pudi mixin je mama lektraba mapa lektraba adi nupi ugna mawa lektraba adigi kano nupa do ugna maduri tu ngak tne adu masi adu ta di war be imung ahal lektraba mi gi bread earner or maduna lektrama tum war ba matum koi thamoi kari ahal lektabi wakan nungai taba phawune paisa hathoma lektabi matang phawune अदुगी हारि वारी बदुदा मतिंग सरकार न मतिंग पांगनबगी दमक्ति स्कीम म सेमने है अदु सही कुंत्रा यांखै थबक पिद्रमिना स्कीम दु आथर करिनु आथर लेक्ट्री है अदगी मुक डिपार्टमेंट ngसाई की डिपार्टमेंट गवर्नमेंट खक्त नति डिपार्टमेंट करिनु मोइन तौरिसे करिनु हाइबनिदा अदुना याम तिना करि हाइतरा तसेना मनि लेहिबा याब लम नत्रमने खोइ मनि यामना खोगी थमोइ सोनिङाइ ओइबा पोरम खंगनि हाइबिरिसि मथांग हिदा खोगी ओजा रंजन दा लाक्सरबदा गेप सि हंगादा हाइबिरिबा मयाम जि गेसिंग थबिरि सिंग जे कम्युनिकेशन गेप अमा लैबा अदुगा लैरिबा डिपार्टमेंटल अथॉरिटी सिंगिना विक्टिमाइज तौबै मोंग अमदा असुम लैरे असिना लेसांग सिना सुम जथरगादि मणिपुर से यामना अवाबा फिबमना तादुरि हाइबसि हाइबिरि मथांग हिदा खोगी एक्शन टेकन हाइतारे अखोगी गवर्नमेंट सी यामना फना प्रोसेस अमा सथरी हजि फावदि याम फजा फजबा थबक स्टेप्स सिंग लखलै अदुबु स्पेशली फॉर दाइन हार्नेस स्कीम गिसु तोंगान तोंगान पावदि तारगसु हारिबा नॉट ओनली फॉर दाइन हार्नेस स्कीम सिनतबा तोंगान बा अखोगी ऑफिसर सिंग अदुगा डिपार्टमेंटल हेड सिंग सिना सानरिबा रोल सिंग सिदा खरन हेना येंगहनबा मथौ थादबा करि हाइबिनि ओजा मसीगी दंगतदि अखोइना टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से होजे अखोइ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म होराबने करिगिनो दा ngसाइगी डिपार्टमेंट दा लीड तौरिबा अखोइ नाउना हाइग्रिबा याम सेंटिमेंटल एंड इमोशनल ओइन हाइरिबदो अखोइसु फील तवे तौबुदबु गवर्नमेंट सिदा लिसांग सिदना अखोइगी सिस्टम अमदा हाइतारे करप्टेड सिस्टम अमदा अखोइसि सुम लाखिबसिना हुजिक फावदा वी नीड दिस short span of time of this new government madu hek kari haini semdok pase koi da kitang handicap oiba hai tare koi honorable chief minister amasung magi cabinet colleague khudak te hek semdok pase kitang di lui ado sen feel tawri koi chu feel tawi sentiment today aduga leiri basi masi thuna tahon jaraga di koi honorable prime minister so high gre transparency ma thamu haidana aduga digitize to all the process digitize to kainosina khudak ta khangjaba yanaba even the government mamangi sarkar government the grievances cell lei why the people's applicants no grievances cell do the high dribum baram kai no ai ragana kari gi grievance cell do na madu tawtage haibasi koi nainaba ma changi aduna government ki di in principle law in lei ado in practice koi gi government to the participate tawriba employees sing hai tare maduna activate tawrak ta basina ngasi koi gi kare haigani die and harness ki victim oiriba isili now sing the effect of whenever ado masida ing saisu panjagi badune how kiba mamangi government say criticize dinate but they have given backlog se chuki matik yamna thamame matam sana magi 5% oigera 10% oigera 20% oigera madu khudak ta tobira magadi ngasi hujik laiba no government sina masigi niwa se tabam thokte tobudi government continuity di lai adu the process adu mamangi dana lana tamamagadi akoina kramaina madu streamline torga quick flow the thong da gese masi kitang akoi the handicap boy adu anyhow hujiki sentiment se akoi feel tawi aduga migi karayagani grievances me amado thuna address tawna baddi khogi government ta khogi party level da ge koi suggestion tawjage yamna fazai yam ngai jai bjp ki khogi spokesperson haibi wafam se tasen har kanda लेरिबा मयाम से हुजिक खुदक ते हेक सेमथोक बगम तरसो सेमथोक नबगी प्लान दुदी याम फसन याले हाइबा ऑर्गेनाइजेशन गी ओइना दुगा गवर्नमेंट गी ओइना सु याले हाइबा वाफम दुई थंबिरे दुगा सेंटिमेंट हुजिक लेरिबा दाइन हार्नेस स्कीम दना तोगान तोगान बा सेंटिमेंट सोबा थमोइ सोबा प्रजा कयाय खोलाउ सि तसेना तारि हाइबा वाफम दुनी थंबिरे से मतांग सते याम तेन तक ब्रेक अम लौजके ब्रेक मतुंग दai khoi yam thongna jar ke impact news bu mi ta dun lebiu
ब्रेक मतुंग दा मयाम अमुक तराम नोंसरी ब्रेक मतुंग सिदे ओजा हेमंत दा लाक सबतारे मरब कनोनी अखोगी 2016 दसु 20% थोए ममांग 10% अमुक सम इंक्रीज लाख मतुंग दा 20% से मोइना 6 months पीरग मतम खरा पीरग 10% दा हंदरे हाई हंदगदोय प्रोसेस अब लेरिसे अदुगा मतंग दा हारिबा 20% बु ओरो 10% ओरो 5% बु ओरो मतम मतम नि थोपा ऑफिस मेमोरेंडम मयाम जे इंप्लीमेंट तोरिबा डिपार्टमेंट खरा जे ममिंग अदुम पजर के ओजा फॉरेस्ट ने हायर एजुकेशन ने हॉर्टिकल्चर ने फाइनेंस डिपार्टमेंट IFCD ने दुगा ADC ने हारिब डिपार्टमेंट सिंग से खोगी इंप्लीमेंट तौगनी है तौखि तौवे दुगा अतोपा स्कूल एजुकेशन फिशरी एग्रीकल्चर वेटनरी MI सिना नॉट इंप्लीमेंटेड हाइरमे मतांग इंदा खोगी थमजरिंग वाफम दी पुलप खोगी तोंगान तोंगान बा डिपार्टमेंट हेड सिंग सिंग मथकता सिगी कंसर्न मिनिस्टर सिंग सु लोय लेरिब गांगतनी अदु हानगी वाफम नत्रगा हंदकी वाफम कांग्रेस नत्रगा BJP के वाफम नतबिदा लिसांग सिना मणिपुर तौरीब कनोसी पूरा डिपार्टमेंट से फ्री था मौम लेबसाला नॉट ओनली फॉर कसाई कनो तौरीब गवर्नमेंट की रूल्स मैम से इंदबसी कनागी मराल ओइदोरिनो मसिपु विक्टिम सिंग ताइसलगा तोकदोरिब्रा कंदो करी थमिनी जायमन से अखोइना सुम हाना 5% ऑल इंडिया की ओइना हजु फाउदर लेब रूल से 5% चने अदगदी 10% अमुक लाए ngasai tapi matungina dai 20% भोक्तो मांग चाहिदा 20% भोक्ता थबक हापाइना तोरमेना हाय सिकरी गिनो ने अखोइना सुम अने सुम खनबे वानी सुम बे आई लालम बसु याय मसी अखोगी थबक हापतबगी गैप अमा हाइतारे अखोगी कनोगी फाइनेंशियल मयाम लगिबदगी अखोगी कुइना थबक से हापखिदबदगी मी एम्प्लॉय मयाम दुदी मनुंग मतम चारगा ला अखोगी सियु हाबदी यापोंते नौना सिगी मयाम यावी मियोइबनी अखोइदी मसी सिबसु या हेंग सिबसु या तंगम पोंते अदो सिगी मयाम नागी मयाम दुगी मी दुदे दम लेतुना दम हेंगलकनी ना अखोइ दम लौइ थबक सम हापद्रगदी ngasi सिगी बा हेंग सिगी बसिंग जे दम अदम हेंगलकदोइनेबो अदुगा हेंगलैबा मयाम सिंग सिगी थौसिल अमगी मखादा मोइ सचगदबा साइ चेन रिएक्शन जी क्राइदा मखा पोनगे हाइ कांदा ngसाइगी थावगी मागी डिपार्टमेंट दा अखोइ थबक अखोइ पोस्ट हांगुदगी मखा अमु पोलेबो हांग कानुदा हांगिबा पोतुदा अमा सिगदे अमा हांगम थोइ हांगुदा कमाइ तौदना कमाइ मेंजनगे हाइबा पोतुने लाइसे मसिदने बखोइना पुक्सियल सेंगदबगी ममी अमा तायेना हाइसे अमा अदा हांगसु अमा अनो मा हापकदबदुदा पुलप माइ महुता मा हापकदबनी हाइ पोसम लेइतबमु ngसाइ 5% खतंग लेनिना हाइबनिना अदु सदम येंगदा यादा पोट अमा लेबा क्राइदनो मा इहो होबा दम यावरि अदुना फि पोसे दम मतम खरा लेगनिना खलि हौजिकी अनौब गवर्नमेंट अमा लाए हौजिक था तरुक तरे फाजले हौजिक फारा कांसिदा गवर्नमेंट सिगी थबक लौबगी पाउसी हौजिक लेते अदुना डाइन हार्नेस की स्कीम की मखादा थबक हापगी पाउसी हौजिक फोगी ओइनदि लेहिरो हौजिक पंचायत इलेक्शन लोइरनी ngasi minini humni sida magi process loirani loirakandagiди government ki thabak lobagi pot se khara police ki kege no haido khotop khara laani yaragadi aduda ngasagi da in harness ki scheme ki makhara tanari jingsi kita da orsu safana naba morom da khara divert toba yabra sahi matang ri yang kanda sahi dun sana dagadi upai leitre ada pam daga su upai lite sahi kuntha manga sorobani fu sorobuduna tanari banu pa duna nupi duna sipai changni hagadi ya ponte ba adu ki su yenga aya ba khara gidi moi kamai to sinabi yage si yengna si ada अदु येंग हनिंगी अदगिदी अखोगी डाइन हार्नेस की मागी स्कीम सिगी खुदुंग साबसी सोइदना पीद यादबनीना अद थोक्सिल अमदी अखोइना सेमगा कमाय तोना खर थुना तोरकांदा तंखायम तो सु मागी पेनोसे हंदानबे यागदगी हाबदी ए सही तरांगा फाराबा कुन फाराबा तानरै म्याम जिंगसिदी मसिमदि हाना लोसलसी गायना वन टाइम केदोसिगी गायना खनबा सुमराने खली मसे आई स्टेट कैबिनेट की वारे म लौरगा दम नंगराने खली होजि थबक लौदी हारगसु मिगी प्रॉब्लम ददी थबक लौदी गाय खुंगाय खु हारगदी कमाय तोना वाब खांगनी मीगी सिगिनाकिबा लेतब मीदुगी महूर सिंजरगा इम मानुंग पुगदबदुबु थबक हापतेना कमाय तौना माबदु ngahenduino sinida अरसपदि कइनो वन टाइम पॉलिसी मा हागदरा कैबिनेट फमकांदा होजिकी लेरिबा ngasai थबक फंगरिबा मयाम खोगी थबक थारैबा मयाम दाइन हार्नेस स्कीम जिंग मकाजिदा 50% बोक्तंग हंधाबा याननबगी थौसिलमा सेमनी अदुगा मदुगा सनरनी अदुगा दि सुंब पोट अमा कैबिनेट ना वारेप क लौरकांददि अखोय अदुम खरदि कनो सिंगि पा हंदगराने खाली अदुगा मरक्सिदा अइना अब्तंग अपील अमा तौनिंगिसे ngasai government sina hojik thabak lobagi process mayam hojik ti laani department mayam ge jo hangi maru oina khoi home department ki makha da yam hangi post mayam hangi lising tari ni pa madam tarai madam hangi ni se anoba kano gi police force mayam lor khidumni si su le ya thok thok department mayam ge so hango mayam le hojik maru oina education ge su yam hangi ar hang ba sida
ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯍꯣꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯦ ꯆꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯍꯣꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯔꯤꯌꯦꯜꯁꯨ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯅꯤ ꯆꯦ ꯆꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯨ ꯋꯥꯠꯇꯅꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯔꯦꯗꯤ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯒꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯧꯈꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯊꯛ ꯂꯥꯎ ꯀꯛꯑꯀꯥꯟꯗ 1ꯗꯒꯤꯅ 10 ꯐꯥꯎ ꯂꯧꯈꯠꯂꯁꯤ 1ꯗꯒꯤꯅ 20 ꯐꯥꯎ ꯂꯧꯈꯠꯈ꯭ꯔꯁꯦꯅ ꯊꯛ ꯂꯥꯎ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯑꯃꯇꯪ ꯃꯗꯨ ꯊꯝꯕ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯔꯣꯏ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯕꯗꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯨꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯈ꯭ꯔꯥꯕꯤ ꯑꯣꯏꯍꯧꯔꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯋꯥ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇꯨ ꯆꯪꯖꯔꯒ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯊꯥꯛꯅꯕꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯅ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨ ꯄꯤꯁꯛ ꯄꯤꯛꯊꯅꯕꯗꯨ ꯄꯥꯈꯪ ꯐꯥꯕ ꯌꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯝꯄꯤꯊꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯗꯨꯅ ꯍꯤꯡꯆꯥꯕ ꯑꯣꯜꯂꯒꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯟꯅꯩꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯉꯛꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯥꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯪꯉꯛꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤ ꯑꯩ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯦꯃꯟꯇꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯟꯖꯤꯠꯇ ꯂꯥꯛꯆꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ BJP ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯏꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯋꯥ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯋꯥ ꯇꯥꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕꯅꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯄꯟꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯦꯃꯟꯇꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯗꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯥꯡ ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯟꯕ ꯇꯥꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝꯁꯤꯡ ꯚꯤꯛꯇꯤꯃꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯏ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯆꯍꯤ 10 10 ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯩꯔꯛꯑꯕ ꯂꯣꯡ ꯁꯐꯔꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯨꯝ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯥꯀꯟ ꯏꯟꯐꯝ ꯐꯝꯃꯒ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯈꯔ ꯔꯦꯂꯤ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯦꯃꯟꯇꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯑꯩ ꯀꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯇꯪ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ 19ꯗꯅꯦ 214ꯁꯦ 214ꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦꯕ 20% ꯅꯣꯝꯁꯇ ꯑꯗ ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ 20% ꯅꯣꯝꯁꯇ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯈꯔ ꯁꯨꯅ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯄꯤꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯚꯦꯇꯤꯅꯔꯤꯒꯗꯤ ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤ 20%ꯒꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯁꯁꯦ 20%ꯒꯤ ꯔꯤꯖꯥꯕꯁꯦ ꯄꯣꯁ 123ꯁꯦ 20%ꯒꯤ ꯚꯦꯀꯦꯟꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯄꯤꯔꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯚꯦꯀꯦꯟꯁꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯄꯣꯠꯇ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯦꯃꯟꯇꯒꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯁꯄꯣꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ 53ꯁꯦ 214ꯁꯦ ꯍꯥꯞꯈ꯭ꯔꯦ ꯚꯦꯇꯤꯅꯔꯤꯒꯤꯗꯤ ꯗꯥꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅ 123ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 20% ꯅꯣꯝꯁꯀꯤ ꯄꯣꯁ 123 ꯔꯤꯖꯥꯕ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯍꯥꯞꯄꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯈꯔ ꯈꯛꯇ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯔꯥ ꯄꯣꯁ 123 ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯞꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯁ 383ꯁꯦ 20%ꯒꯤ ꯅꯣꯝꯁꯇ 383ꯁꯦ प्राइमरी टीचर ने LDC ने ग्रेड 4 ने सिगिसे टोटल पोस्ट 383 से वैकेंसी लेना DP दा पीरबनेबा एजुकेशन डिपार्टमेंट वैकेंसी लेना लेतबो सगे हाबी वैकेंसी ले हाइजे 20% की रिजर्वेशन 20% की रिजर्व पूरा ऑल नतेबा ममांग दा खोगी इलेक्शन ममांग दा डिपार्टमेंट मयांगी थबक मयाम लौहिदना लौगी 20 अदुगी डाइनहाने स्क्यूनि रिजर्व फाक लेरम थमममने अदे हुजिक लेबा सिगी अखोगी मसिगी कनो आई रिमाइंड सुम आई रिमाइंड तौजेकेबा अखोगी जुलाई की तांग मरी दा DP ने 2017 की जुलाई मरी दा उथोकबो ऑर्डर से सिदा करी हाइगेबु अपडेटेड टोटल वैकेंसी पोजीशन ऑफ ग्रुप C and D post against direct recruitment quota indicating sanction post fill up on regular basis grade wise vacancies earmarked for appointment under the Dainhani scheme ana samna habda डिपार्टमेंट अदु पोस्ट कयम लेरी कयम फिल अप तौरे कयम हाइब सिगी डिटेल यावनो थागलु हाइबनेबा सि 2014 नि ऑलरेडी अखोइ ngasai aina tha taruki manung da thajang ibu department अखोइ जि फॉर्म ngasai aina total masing panjagre ko applicant masing do 738 cha 738 ji vacancy leitena अखोइ ne piu haibne teba adagi si 738 ji hujik sigi daina hani skin ne 20% norms ki makha da reserve tawru post adu bu si yogdrimni mem di thajang nang hogdraba अदो थाजन मन होगदबसिंग दि ओके यारेबा मोइदु सरकारना पॉलिसी म पुथोपिरगा मोइदु लुइसनबिनबा फेज वाइड लुइसनगेरा नत्रगा थामे लुइसनगेरा दुदि मोइ तो यस अदुदि तोबिरोबा अदे अखोइना हाइना सिनिदा डिपार्टमेंट 35 पोस्ट अनि 34 पिरगा आइ गसाइदुनेबा अखोइगी सि सब मानबा हाइदि हाइबा नॉर्म्स तुगी मखादा सब मानना फॉर्म थाजलिबसे सि अदु डिपार्टमेंट 35 पिरगा लेमोरिबा डिपार्टमेंट सि पिदबदुदि सिदि इति अखोइ सि कोर्ट चपय यायबा अदगी जेने स्ट्राइक तौबु याय रैली चपय याय कोइ तौबु यायबा तौसु कोइ पामदे ममदि कोइ सिरि बिरेन सि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हाइबो वासे फमिनरगा यानाबा ngaktani हाइबि कोइ प्रिंसिपल अदुगी प्रिंसिपल आइडियोलॉजी कोइ पामजेयबा ममदि अखोइना बन तौरगा बन तौदुइ सि सरकार नति वादुइ प्रजानेबा अदा कोइ पामजदिबा दुगुमसे अदुना हाइदि अखोइन लेतबु पोता पियु हाइबा नते अदगी तौनदबा मीना अतोपदा समना हाइबदा
sarkar hai bse amom dadi siri biren hai je koi di ima suni ipa suni isor ni mas ram di mana huzik pali ma kha siri biren lu sini hai bi wani samna da huzik pali sarkar je koi di ima suni ipa suni loi mak ne ba adur ga di koi le jim masa ngak tani adur di misang mi khai nai binu sini da koi hai na misang mi khai nai nu tha taruk tu da asai thajan gi be applicant sing do adu di khara pi ba hograbani na sani department trampan gi pi ba hograbani na pi driba department ne leibu huzik applicant 738 se masi 738 se ju masi scrutinize ka tawdi reject ka dabsu yawri yawrmoni se adu di madi technical report ne khoina khangdre aduga compulsory yawdi yawrmoni khale aduna samna habda eligibility criteria mayam du phajane scrutinize tawbiraga eligible oiba applicant du di new happy ro sini misami khai nai biru haiba mamdi sani tra mari half krabani haibni da samana ba ai sai ju du ne ba khoi si magi masa ne ba adu di mi sang mi khai nai biru no san na dai masa han du na khare nu sinai kan to roge atom na khare kan to wi ngui di kan to roga putri hau di le adu i tai ne ba adu di admai to biru sine khoi haina yamna akhoi ye hana khara half khara backlog le khara amuk thamhu ba khatha ba sigu mai mesim khai nai bisi tabu pinu hai ba tabu pinu hai maram di vacancy le tabun ti vacancy uri vacancy di lady vacancy di 338 vacancy education department lady 383 se LDC grade 4 PT pulap pulaga adu huji akoi gi education thajali jena ne 383 khoi yugdi 300 kan gukti ni 38 khakti ni 338 ju phasne masi eligibility scrutinize ho dine reject ka tabli yamne ozar jang kainom haingi habi education department da the LDC adu LDC du di third grade nate fourth grade su nate ko odi adugum bai masing du pa ba yaubra yaudabra sine oza masi akoi education da lady se primary teacher gi na 20% norms ta 218 se ai na primary teacher se grade third la fourth la get third LDC su get third aduga get fourth na sawidar gum ba piun gum se get fourth adune ozar jang husiki post di 383 positions lady adu tongan tongan ba vacancy di lady adu hogi education department ta dain harness ki mayam sing fit to wai ji hojik yam lure yam lure di na wai di pangtong toram bai ai hojik ki right to education act en lak padagi hogi kanu si waza wajing si tangai fatana class 12 ki kanu se sei da 50% phangdadi ya di ha pot am su lai hosi adagi di tongan ba training mayam ma hogi kan mayam ma moi tawdi ya di ha pot am lai aduna department da su kitang handicap oram bai ai na khali ganu wi wane ai na masu kan pa khum nate aduga nate ai kan ta haja ki pot se ko adu anyway ngasagi kanu sing akhoi gi kanu thabak pibiyo na harib mayam sing se amada pandharaga su yan khudong chadab leraga su atai khudong sa mayam da gamena thausilama phajana mi ma sangdab di soyaro yaroi masi hapkadabani hai wane khoi ai di hapum jam da hapkadabani ba aduga education department gesu ngasagi magi kaino hapa yabana karino hapa yadabna karino haibadu nakai sengna phajana haina ragadi haidi manungda leiba communication gap se khoi patang khujal lagadi khoi loima wakal tamina neba natragadi yaroi aduga ngasagi mi kano ma post mayam hange kharana pihodre na haibadu sumi haibi yai adu kaida khudong sadino haipotu neba khoina khangningi di madugi do hangbam sangi hangbadu aina hekta pakchai da khoina section basu yaroi moi government ki noina thausadribra noina sen pamibra noi karigino haipotu di government ki machinery singdana khangani sigi forum sidadi khoina yamna kanna khoina sentiment so ga haibasu nungai roi adu sapoti only ngasagi one time solution oigera 3 time solution oigera aduga thau pin na posidi mi war abani mayam war abani yam kuirabani hajuko ngarang ham changwa potuna tharag potuna natraga su ayana sahi dani ko hajuko sahi tara boki mangda legiba wakat singchi losalasi or na tagna sahi manga boki mangda legiba dain harness ki wakat losalasi haraga sigi posting si amtang solution tongna ba karino wakhai na ba thosilama semchena ai highway one dai ai na haji hoi yam sena kan to kan department vacancy lai haraga su department vacancy lai ga su hekta vacancy lai ba mayam do loina ma khapa ya da ba poinam de yam tian tak thabiyo matam si dan yam kan to drum ni primary teacher hairone primary teacher se third grade ni haidana khone ta tom dik herti hapa ya ro at least ma teachers test to pass to eligibility test to pass to bota ya ba adugumba technical oiba fort khara leibaduna hangaga su tharaiba khuding of fit to boise kitang madu adugumba ki kanu di khara thokani haibni yam tian tan thabiyo da se suppose ai father samna ai ne example ti education de BJP wani ko adu sumaina leiba sigi RR se
adi aina daina hanis ki thabak tawjegi na darkhas thaba matam du chatnaba RRC apply tawne ba hojikti TET adigi habi chabi mem laikre ko adu hojiki sigi chatnai ba nom sida apply tawbi ya de ba mamdi matam du suppose ai gi je 2000 khoi father je 2006 ta lai gi da bane ba adu ai application je matam di ben period ni ben hang matam da 2007 da thare ba adu tha matam da 2007 da chatnaba RR do recruitment rules mandi leidina adu gi RR do chatna gane hai bane ba aduna matam da suppose matam da hujikti 2019 da di kano khoi diploma ni diet ka mayam like ko consumer restriction je adu si di daina hanes ki mak exam to bune hai OM na aduna ai matam da ai some have class some for example matam da BA pass to gudam ni hai as primary teacher ki magi minimum eligibility qualification je adu da ai BA pass to gudi matam da BA pass to primary teacher thaya ga di ai ya hujiki nom si masi relax tong ne ba adu na ta ga di ai huji academy a sahi ore adu di ai hujiki sanna ba da nium da ga di ai sahi hela mina ai yaro e ba adu na matam da nga sahi at the time of submitting application do adu lei bi rule do adu chatna ga ne ha ne yamna khoi tasen ha kan da dain harness ki committee na tale demand ju maram sadab nati maram sari adu loin loina akhoi gi hujiki oja hemantan thamire wafam adu oja ranjan thamire wafam ga ben gi natraga akhoi leingak na saliba adu huji huji lariba gap lariba mayam si mention na bo honagani haiba wafam su ponamak ta hanjaraga hariba wafam sing si yamna sumba marik sumba da mayam da manipur gi kunai gi damakta hena sakhotpa nungai phaba ingtapa ma lainab gi damakta di yamna maroiba demand ngaktani adu maram sa ba honariba ngaktani haiba wafam si lengsin biriba ges khodi mangna thabira matung hida ngasi damakti matang asida khoi manung hona ki thorom asi miyeng tabire khai punam tegi bidai lam matam tu yokselde punam tegi bidai luxury manipur masung malangi hom khodi thoriba e pau singi takte impact ni su payeng taduna lebiu